Belai pi baro akhirnya kini sengi beladep Menteri Road Transport and Highway Jongko Sarkar India Unitin Jairam Kanpuri ulakod yang Dr. Riki Ije Songkon siaga jingilang lem berketrajamu nakamanta ban mangsa hado aspa kena keluar aspa keluar nakamanta ban baramod ya uni sorong berkandai keluar nakamanta ban pitsna ya cing tua kanda ujong kene sorong lada gajing mentra ya kene sorong ya kaya jasad nang nesh kamat gajing mento ya gejalahi barwai ban kam tamme ya kibrio kibasas siaga ne katan lem ber kibe gejala kibi ya long bana kene sorong kumle shubon